khubor jan med yepi waro ki pralok ki khubor wa thymme yong ka kujut Covid-19 nega jan med da wanra bian chapi da kapnar news. Te tons dangi chiki khubor hapoh ka ar phau soganta ki bru ki wiyo i kujut Covid-19 da em ki ar spa nru phau khande ngut ye ki wada chait nagani kujut wan da em kin ru spa san phau san ngut tamud da bon chi bon da ki wa chait ye ki wiyo thymme da man khubor snyau sup te nei liang ki wa khlad wan da em biang ki san ngut telede klami jari district na kite ki ar spa nru phau khande ngut naka East Khasi Hills dem chispa ar phau ngut naka Riboy district san phau nyau ngut naka West Giant Hills so phau ar ngut naka West Garo Hills khat le ngut naka East Garo Hills khat ar ngut naka North Garo Hills chiphau ngut naka West Khasi Hills ndro ngut naka East Giant Hills san ngut naka South West Khasi Hills ar ngut naka South West Garo Hills ar ngut naka South Garo Hills kamwa manin kasngi ne lem em wayo uwi wetle tegini to ki arspa nru phau khande ngut ki wadang yo yekani kjut hapoh ka ar phau soganta tenei liang ki wada chait wan nagite kin ruspa san phau san ngut naka East Khasi Hills dem ki arspa le phau prangut naka West Garo Hills dem khande phau nyaw ngut naka West Giant Hills dem phra phau le ngut naka South West Khasi Hills dem nya phau nyaw ngut naka Riboy district dem so phau nru ngut naka West Khasi Hills dem ar phau prangut naka North Garo Hills dem ar phau wingut naka South West Garo Hills dem ar phau ngut naka East Garo Hills dem ar phau ngut naka East Giant Hills dem khat khande ngut naka South Garo Hills dem rungut tegini to ki wada chait hapoh ka ar phau soganta telede klam wan I neliang ki wada khlad wan hapoh ka ar phau soganta em ki sangut nakite ki sangut naka East Khasi Hills dem lengut naka West Giant Hills dem wi naka Riboy district le dem wi tegini to ki sangut jari district ki wada khlad hapoh ka ar phau soganta telede klam wan I wiki bru ki wadang em yakani kjut jar jari district naka East Khasi Hills dem ki 6000 les pa phra phau lengut naka West Garo Hills dem kin rus pa so phau songut naka West Giant Hills dem ki san spa so phau ngut naka Riboy district dem ki san spa ar ngut naka East Garo Hills dem ki ar spa ar phau lengut naka North Garo Hills dem ki ar spa chphau ngut naka South West Khasi Hills dem ki ar spa khande ngut naka South West Garo Hills dem ki chispa phra phau ngut naka South Garo Hills dem ki chispa le phau nyaw ngut naka West Khasi Hills dem ki chispa nyaw ngut naka East Giant Hills dem kin rupawi ngut telede klam wani hawaro na do astangani kjut hado ne kasngi hapoh Meghalaya ki wiyo waro hi dem ki so phau san hajar san spa san phau san lede klam wani wiki wadang em hapoh jing sumar ne ki wadang em yegani kjut da em ki so hajar chi spa khande phau ngut te yaki wada chait ne ki wada light nagani kjut da em ki so phau hajar san spa nya phau so ngut yaki wada khlad wan na do astangani kjut hado ne kasngi da em ki nyaw spa phra phau san ngut tela M1 na perdi yong I ki wadang kwa ti bnia chu wana do astang gani kjut kat wan ngut ki wiyo kat wan ngut ki wada light na gani kjut kat wan ngut ki wadang em hapoh jing sumar kat wan ngut ki wada klat jar jari district ye pi pai da pi ni waro de em kini ki ukhen te kini don hi ki khubor wa thymme kwa open snyau chapi e khublei pi waro snyau bhai subscribe yo ni channel khnang wa yo ten chu pi yo ye ki khubor khublei chi boni pi waro